Bia Kamal ka Noor Online TV nera me dero kanas dialan kon tiliang ka tungnen nas kie tin gor ke Noor Online TV ke jan gwasme mie jira mi jidit ka jan channel me de jiti jina ojin gor en ojin bichonkel ke Noor Online TV ka subscribing do ke bishu subscribe ka channel me ko bleren kona banu ke bika chwalingi ka gor ben ojin ba bidin nyaga nasen konin ke channel me Noor Online TV roy dan balar ge jan gwasme chala do sha shur ke nasen kona cha yen re tijen cha ka gul ka kwen kene benete cha gorono ba lwaka organization michro realika re ka so Sudan jen dan balinga jan gwasme ka kora bana right ko mi chuong ango de ka gul re tijen ka kwak ke che chuong ka do badien gwai ka jamo de ka lwak ke do badien shi gwai ko sha ga de lwak bana jelinkel Chitkamen shalinga tain de shala no take organization mishro realika reweka so Sudan no be sure kine na jala content cha yen reweka so Sudan rete jen bakalwak chala do sha sure to sha kalwak nas teacher realika tila nas lwak kinasen kon tin cha yen tin tekatijen lakan kamo ka kwak titekake shitkamenen yana magwasa mo na mojin turbila dana cha kwa do cha latin kwa ka litup rate gen re wiki juba dien gwasa me kan kwa ka toni tandien ka to kwantin ka te benitin kana kwa koken de ti nyawo nene de ra chonga no de ka mosh ka kwa ke sha ga de moch kana me cha janga je nasen kontelat kiti jek no te jene gwas mo ke natin de ka sure de kana pel wala shi kana de pel ana mo kel kana sen kontin kwil ka ngwani ketin konatul ka dul ketina ka nasen kona cha yen en log dien sha encourage ne ke cha jong ke en go yen ke nasti ke mandan let kana e magwa ko me cha jiga no rete jen agwa me jiga kon magwa tin ke lwaka katin la de rande mi di de kwale kan gwasa mo ba jo yen ba lat ka jen ka rete jen ba wa mi ne jetin ana mo de yen guje chuong ke sha je de guje no mo en go de ka lwaka jen mishir no mo ko me sha ka lwak dong de rande mi jiga shaba ka ba je yen ka run ba je luny ba berete jen ba jeng na kwan ko ba ngajo te jen tele rek mudatin jaga na kwantin ko lwaka natin na memu da dien mena dien jene areti jen bo teke na sidong yan ka chunken ka dong tele kwan me jagrane dara gwabo de ka lwak dungno men dine jene wati jen shi gwas ka kwinen kon tin lat ka goy ti jen gwas ka kwinen kon tin ci jek chigen ka lat akane kon la yan ka mi rami dere tam ki der matot cherong ko de yen ana mo kel en tomno kwana no ba ka lwak rete jen che jego de ka lwak dungno do mi jo no ga mele yen ba gwaye ko ran mo wa ka mi lwak ne je ka jan le te chiro yen lot la ja nyu da ramo mo ba rami be guje no jen no mele de gulo gwa kana token dial gorken gwech te ka tin to wan ko rete jen bo de ran yen bo rami mo dong te ka chuong dong de lwak de je gor dungno ramite ga chuong la ja no ga ngwane she mane duno me ramichi dwar she lat cha ja loke she mane ba shikene ba gwada danan tetin ko la ja gwi keten kon lede ka dwar ki lede ka dop shamesh ka ki do danan che gwi je benyin ba lat ke je ana makeliu ka tila to kan gwasmi duno gwayeno de ka lokana z kontre te jen chit ka shur ke she gwayeno de ka lok ka do bedin gwaya ko de lok jamo ka do badin jego ko chaka de lok na me kel mugoro de ti daro kana as jalan konti la ngwan la ka gwi ka do bana de ken gwi kije na mo kel ngai ko na tik chat no ngwan te tin ko te ka tigaranta mi cha kwalanta ma tana a changa no kwalga dong ram cha kon yela la no tijin tele re kyang lo jitin na duela ana mo nyu de ko de konde tin rejimi nyu de je gwano ken der ande ram jek chap ka de yen dungno rete jen te ga got te chare la ka bo te ne ko lat ke duer ken ke duer dir long ka naz ko ne duer ken ke te tiak ka naz ko te duer te tiak dung mi sha ga de yen ka der gwa dungno ram ko le duor na mo kel ko do ba dien de jaga ja che de kol ka jemo na mo de jela let chit ko on tama mi sha nga jo ko duer mi sha ka gwich do brande kap chonga je dong mi ram chi do kol de je lat kume
de kan dul de kan galat ke de ga shar de kan galat sha tet ken sha ka yen ka dor ana mo de kuma ka lat de kan wait de kan lat ka do badan en de ga lat ke je shikan de miyana kare te jen ka jana telam lat kana ka jidwere de kan ngwana ti din kan de kan lat chit ka dul ketin ko kena konan de lat ramich marbut ke ramicha yen namo de ra kel ba ke listen ke ngi ba nasan kon kul ga ngwane ke nasan content ti dwer chikin galat enimi ramich dur mi dire long la dong cha yen ka pekte ka de ke dong ge o dong de ro na ke da ro de kwal ramadon jen de yen na lo che dia we gon t-shirt ka to duno na ta kono kwal ka ngwak ki shuren kono kwal ngwak de ka panish ke de ka moy ka millet kana ka dirran ikana la pek dirde ni kana lat de kan ngwande kan galat re wech de kan dul de kan ka bus de kan tungwan long ban re wech de la chika chare ke la dul de kan galat kan ashatet ken chagayen na me kel me de gwa kan nasin kontin chayen tintre ti jen ko de kan let ko de kana de kan ka lok gwa da dan ngot ka kan kan lon ka dur ko ni kan galat mi rami dong yan ka shonde ka dong tela dwer medit cha de la duno ramichi kwal ki ramichi mi jeglat de je yik panish ala de lenejen ajon do badana de twok ko dong ba mi ne jegate nyur ka tela mi lade dochi jen dino de ramo de je nyodo lat jana go de lenejen de ra kul ngajo jen ta dana twok na me jen dana linga jen gwasme mi jiram jidit ki jen channel me de je tijeno jin ku subscribe ki ku jen nyaga nas ko ken jen gwas dana de la ran de pektin enaman dien gwasme ka t-shirt chaleli PM's visit to Juba National Prison. Alo ken nas te chika wore te jen wa ne te content chidwer chika lat wa ke wa penken wa ke luak re te jen gwad dan tekatin. Na me jen la dan dealing jen gwasame mi jiram jidit gore jen be nywanas ko ken an biya teka mal. Bye. Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti